Yo, it's a boy. Mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Maybe TV gwiraga hau niho mucie wigue wi mucingi tomuro wa Kimani riu umuthi ndumo igagĩa kana ni ndumo ti ya mundu ungi amu ni ya Waithaka wa Jina Gikuyu favorite itoria ingikiuga tondu Waithaka ni kwa gikenia andu muno na style yake unique na mugambo wake mwega ni uria andu aingi makiendete ni ndumo irakiria hau the Friday yakiringithirio mwena uria wa Thika andu magagikena muno tondu ni yakiri njega na no wakwa ihurite wega muno andu makirikia maoni mangi maingĩ tukona ta Bobo wa Njoroge akauga atiriri Waithaka ni lini utakuja Nakuru tumekumisa na kipande visa Tabitha akauga atiriri much love from me Waithaka to you Jerry akauga atiriri guys you are looking for side hustle ambia Waithaka kufundishe kuimba that can make you very rich Jasaida akauga atiriri kwani huku ni icon akiruta maoni make ni andu makireketie maoni maingi makungwira ndumo iyo nene wakudio ni uriko